Elengi TV, site na bino ya bana mboka, bolanda ya goma laku, eyambaka bartista ya gu, eyambaka bartista malamu, eyambaka bartista ven. Yo moto swingo lu ya koyoka nsembo yo 2018 pesa melio Rite tambwe soa josu luwasu neli ala luwasu moya dobinela Yesu Ale benda 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 sero yo alingaka kosambela te benda frero yo alingaka kobondela te benda papo yo alingaka kosambela te Kuyemba isa mabete kuyembela nzambe mwana na. Papa muziki ote muziki wana. Muziki nini disusu? Kasi muziki obaliaka batu te. Obazala ke bele wana baliaka batu muziki butu ya mboto mboto. Obalia na bango na bango. Te vienga Dios mwana nzamba alobaka bongo te. To benda bango kati na kolo. Poso ki moko abongwa ni na lole za feti. To benda bango na kati na kolo. Eza bien petit logo bimisi bango na mkwasa. Are soko na benda bango di. Benda 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 bakuluna bakoma kosalela nzambe tote ya banganga bakoma pe kosalela nzambe tosengi bakristu batika badoctrine na pamba ndeko benda benda en direct de Djobour. Boss Live, héritier Watanabe, Congo Promo TV. Bakonyo Sbazo Landao, Shéraf Ngendo. Shéraf Ngendo, Kétier Pénis. Congo Promo. Justement, pour la Congo Promo Télévision. Héritier Watanabe ici à South Africa. Justement. I'm so happy, I'm so happy. Donc, en quelle habitude en anglais, Héritier Watanabe. Bien, salon de coiffure, tout, parce que tu vas faire un beau cas. La Colombo va le faire ici. Et lui, on a bien la donc, on a niveau encadrement et Watanabe. On a surtout mon exemple, on sur la bientôt ça m'a mis notre monde. Là, tout le monde on a banana dans le cas là. Et le gars, c'est ça. Et on va ici parce que on a zoomé on a Djobour et Watanabe. Je ne sais même pas comment parler. C'est juste la réalité. Type complet. Donc, oh. Sorry. Place Maïe. Africa Elengi TV, site na bino ya bana mboka, bolanda ya goma laku, eyambaka bartista ya gu, eyambaka bartista malamu, eyambaka bartista